wazalendo watukufu wa Komoro, wa rahma na amani hujuyanyu na zimwendelea. Rubeha zintusaza salamu za hatu rambi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi taifa la Komoro, kwezi wa Komoro mjundo wanze, nanu wa jundo hundani, o ngar aminiyo kana indensi ya hatu, wajibu kar jabanuri, liletso ziri, la idumbi yu hakana, banungar amino kensi hatu yunu kabatsi wandu wajuja, waijuse ekatsindasi wasi wa Komoro. Wange rijuzi sao kwezi madhamana wa daula yakaya ebanu ndi hali nuhata ndivi ebanu udhamana wa dhamana ndauvi akaya kana banzari njie haruma wakati njie au haruma mwezi wa Ramadhani mtukufu madhamana wa daula kamshindi mwakansi mwafikiri yakaya namna ajerjo ka ushinda rirengeze dhamana za hatu iraiya ya tsiundani na tabu ya ushinda ya yeshi haruma mwezi wa Ramadhani kaya lelo inu ngar aminiyo yokana engebanu ndizoriko zamba yokana engebanu nyima dhamana mwele wao ifasiri ya dhamana kam aminu ketabu ya mafura inu lelo shake jajori rema hama wakati amanda unu sha lelo inu wakomorika wanrungwa zamba o ngari wone hawa tsovada ngari wone hawa jewiri bala haizo ikando rambauze zila kweli ikando zifanshi yao akaya mruwa jwele wanamnaja ikakweli daula ya Komori kaufikiri liyale taifa ngar aminiyo kana zensi za ulimengu wi haruma zetambu zinungizo haruma zensi za ulimengu hawinji zetambu zinu yenkodo yinu ngar aminiyo kana inu nkodo ikao yaandisa wakati mwinji shabanyu daula ikakweli nyiwe madhuamana wandu kansi wafikiri ya ukana garendo haruma mwezi wa Ramadhani arahenkodo inu ye jaja izakaza muhafilishani daruma desi wala mwali mwende mwafanye mandari mstere isode zakaza muhafilishani harumale jafwa mulani shaka mjashinda maelewa ukaya evanu lelo inuna rifikiri maudu garjoka uyenshinda mnaje shezo ndabo ingeba la baka mafura harumwezi sima nsu aminuka lelo inuka mkomori wayi yeurumia mbahindu au masikini hako kajeto ja daraja lelo ikiangwa kana harima fura ya trawa halafunga rjuzi sawa wananyasi wahele daula hidrokar biringa msubuto mwambe ukana kabati tabu za mafura emma natso tilo harumwaze stasyo ye mkazi ya hundra mafura ya rumi ya hindi elelo ijadaraja je ya ukalelo inundu ya tibali ye bido la 20 litri ya henda harumwa stasyo paswe mwele wakana kabati mafura awole lukwezi madhamana wa daula na mkera dhibahena wakati nyiu javanu ya uwele sokana hamaira ya Mkomori izwikaundo mzambao amakazi tu zelewa na mkubali ukana kabati mafura rijuwe ukana imafura nunge bidiyo banwa hari rijijere na mnaje banwa hainu jojua si daula bukole jeshi longilo jenji rione namna ya uka banwa bahaizo rifanya undazi lelora ya mzima ya tsojua ya bali esterni ya bali na mabido ya jia charge mafura ya balende zahe mwananyake kahundu awaba hainu ikakweli lelo inu daula nga mwambao nga mafura iza barindi ni ze stasyo za Moroni ze stasyo za Mbajini ze stasyo za Mitsamihuli zitola mwaza stoke wa mafura za tilwa mafura madama nyinga mjeleza ukana mafura kati hata mwambatabu mafura nga joshinda ya balio wakazi harumwetsumu hata hundarumweidi iza barindi ni mafura ya tsostokewa ya tilwa harumwaza stasyo mbali na mbali yuala mayokaka bakisi mafura shaza barindi nilelo inumtu ukubali paswe vano ikale lo nyima dhamana aumpuwa wandu hazi wa hidrokarbiri wajabanu wajawamba ukananga po mafura badi ya huitsukabo siasa ya hanyu menye hakwezi manulelo yotsi alama ya ukanabo lelo yinu yesi siasa ya hanyu mwilekeza ikale lo mjabanu mjamamba ukana ngabo mafura sha inu paniki ya heraiya no nsi paniki ya heraiya singarele wao ke raia weye ukina ya bure raia lelo kaje joju harwe mabido ya doha no siha ikakabati problem za mafura shangar joka kabati mafura no abo ikamhe yaba no mamba ukana ngamwele wao bwa Komori sindo waru mawanyu ngarikubaliyo kanga monao zetambu zire mao harumai zensi za ulimengu ngakaritsina mafura
ilazimu emba birlo niyobo wa Komori rijere namna fulani lelo inuka batsi mrujo kaubali ya gari la kamio ya tsoja mru ya jaze mafura lelo inu gendarmerie jojo hanyisiwa harumaze stasio lelo inu ejenda bala hati ya harange gari hati ya 20 litri za mafura ile mwana nyaba hende ya 20 litri ya hunde mbavi shamru ya tibalie mabido au habali ya sterni pasuka mwele okaya lelo inu mru ya joba la gari hende hahulu 20 litri za mafura hataho garini wakana hende ya rudi hende ya vide izo ndrabo yombabi ya ukana ya rumie shalelo inwe kamrwa balagari hende haja zaple izo ndrabo abongo ndo ya vide ekweka yo nsuonate problem kama mba ukana kamtsuhuliza ndo haruma mabido sijati balale gerla hangu tsende tsihulu ritili jana shabunga mjojoda honi njeni rudini vide ntro mabidoni lesu alaka litsi yabo lesu ala na rikubaliano kei mafura ngayo haruma tabu lelo ya balagari na tsojabano ya jani kwa 20 litri mwana nyaba heya 120 litri awam aminukana yawesi ya sayahanyu kejapo hasheo akabanu sisi ngadoka na Komori sikardo panga mafura Komori sikardo limanganu ikalelo yinu budaula mjamuhimia mwamba ukana ngabo tabu harumansi ya ulimengu kabatsinganu hadi yabor joelewa shaka mna ujua mathalani mje yabo mpuwe wangu waje wambe ukana wa Komori na mke haruma rehema bainganu kejatawa nwabukutsiwa na hato dukani karitoka helewa na mnaje ukasubuti kweli mje yabo mje mwambe ukana mafura katsi haruma tabu mafura ngayo sha kutsuya wana haruma station kamkaradhi baba nusi wa Komori sonsi pia budaula bazi nudizo ridingo zambare hezaleji mwamba ngari rongwa nayi vanusi karitsu rongwa nayi lejiwi ilwe kangali gali rinditsawo nyi hamba vanungari rongwa nayi shao kweli amtsumnikani mfano vanu emtswa mbe jalla jalal vanu emtswa mbe uwekanga upepo uwe yehelewa ukanange bidwende ya tsahenkoza marindi ya jeya zehensi shelowa katopepo jozidi shangu joshinda haulie zilankaulio zahahe za barindi ni daula mwarengansi mtushinda mwaelewa ukana asha na rihunde namna ripare mabahazazi ripare mashirika yonsi pia rijuwe eske mabahazazi vanu harumwe tsumu ngamjoshinda mniko wa kazi wahunde nsohole wahunde sukari wahunde ngano kaka mnauka ushinda ngamjoka ushinda munde namnaje kamsina mapesa abo daula yo ushinde rudini kawala mabahazazi ili wende wahule shileireo shijoja shisahilishe ola raia mkomori ya tstabihe izo dehedi daula ikohenda shalelo daula kamna ujua mje yabo mje mbia zemaji mwambega abo mafura na bukabatsi mafura narikubaliano kaka batsi mafura narikubaliano kana ngabo tabu harumaza nkodo ikaundo zilio no yabo yunumwengo ni mobziro bo Komori daula kwa jawahi wahula mafura ngarele wauke mafura bahanga jo heya awe daula ikangwendo wahule mafura yabo aminuke maisha ngendo ya he haukaikaritili ritili ya karali jana na mengo mfukare mathalani ijojalelo ikeritili ran majana maili aho bahola ya hula ya taru male gari awe na wilingendo ya heye wala mnafi ngwendo ya heye ani awe ala maisha wayo yarudie ndio ya sijini yale wanao haukabo mkatadipe ngwendo wa ani kabatsi mbendo tujo heya yabo daula na kera baba ntsinu ya tusonsi pia rejabanu riongozane rejabanu rirekebeshane rimwambie nukanyi do mwarengaye ntsindo madhwamana karjaju anzari parojabanu rimdeni auri mrongoze naini shayo wajibu hojabanu tsena rudiri rongo wili mrishie yaka ibanu kweli de hali nu atandi ngaminukana juzize mali mwazirenga mwinda mwaka uzila tsamwali ingemka mzirenge mzibeha zelebza hula mafura zijazi stoke mafura muaminukana etambu inuke jajo rihundra bana basabange kwezi daula ya Komori na mkiradhi ba hoatso imabanu mwambie maranya ndrabo zotsi njema zotsi kawaida akuako mshinde mdwele wakana banesha hisa kusika tsufanya mafura yawe mastanjabu ya gonda bekamwe ya mwamba ukana mafura kayatsi na monao zetambu ikaundu ziremao harumao ulimengu na singari tsahau rihunde na mne mbabijo kangiyo rihunde na mna mriado hunda mna ritili ya usiku ya urumia maisha ya usiku ilo suala jangu kwezi bwa Komori shakara na ujwari hezwa abantu jerambo ke mafura yongayo mafuranga yo arumwe emeli ngiyo bari ijo kanda kwezi bwa Komori anafunga mono masta aninga mono thara utsilo
gamuna wadhara utilo bwa Komori wakatuko huzi sawa subuti wa heyabano wafanya conference wamba reme lingi yo barini ha reme lingi yo barini kwa japaro ambe melingi yo homrini share melingi yo barini giabo lo dhara undali bizo kuli abongo unro madhamana wa daula wasubuti wa himevano kartina mafura reozisa wambawe melingi yo barini aninga monao le dharau yonge kwezi watukufu wa Komori indensi ya hatu wajau ngamjiu haru masuala la bilibo wa Komori sonti pia narke hashiri rijue wade unungu ndahu wa Komori ebanu erohombi inu ya hindribu wa Komori ukaya tsinduanzana angalie tihunru ya ukaya mabahazazi wa hensi hatu kwa tsuba sauha haila rohombi riloniyo shawa jau bao haula upeu walonu ukaya wa Komori kama duanzama angalie vanu harumansi yo wajibu wake wajeni waji harumazensi maana odu wajuba sauha harumayensi ukanangari wonao zepisi za Komori Telecom uraka urenga hazi kumenaya lelote mabo haja imaho pisi abangera lijana yode fasiri ya concurrence sha ranzari juzi sembabi manaba lamba keri ani uzi ndamba jeshinga zeja bona ndetse lu habo nso irambu wando riyo sha rikahanzari juzi sesi wa Komorero hombi neni ambi yatu lelo inu mwana Mkomori ujoka hala shezani yambanku ujokange nrude ujokange mbeni ujokange fumbuni ujokange mitsamihuli ya usahilisha wala wakazi waluha rumali bavu ujokange ya bwaduka ya hulo ya huzonso hole ya huzo ireo she mwana Mkomori nge tayari ya uroha mbeni hata ya semoroni yende harumale duka la jesa haule duka la muhindi fulani yende ya hule no yatsihulize wala mwana Mkomori ujokange ngembwanku maskitifu ya numa zero paske vanu inde mana hamari toshindo basa uhasi wa Komori harumaila biashara ya hatu wakana lelo inu mrungu jokahelewana mnaji lelo inu homjinatu membwaju ya mitsamihuli ngabo blanche ya mkate yabo sha emrumkuwa ne mrumpijani ngutsa uo yase mitsamihuli hawiyende moroni yende ya hule mkata dipeno abo membwaju nguo ani ngamonao baanuri wa studio harumaruho mbibonge narikera rielewe bamba faida nzima ujihunta ikalelo inu akaba numrungu sikito katemrwako ona mirondo moroni vale mirondo ila pia ilange njia uharumaduka la muhindi no awenga no ila ngiyo na Muhammadi boduka jubala le samli nendo nende na singani obahe muhindi ngilo na Bakari vala zabarindi nirengao ze maliza hatu rinikao wa jeni wanu no awe mwana Mkomori ila alimataso ya hengeniyo yarjuzi sao sha sirudika nrudinda jezema komersa bawo ndoshinda mwelewa baba ngabondongo kao sikarete twanzari tsorengaze maliza hatu rinike mndu fulani no avongari aminiwo kanare unika bo mwana Mkomori izondrabo ikatserengeze maliza hangu tsikunika shama udungo tukafanya shughuli zondrabo ambesengo tojoni para sojanle babe majelis mfano rahano wa jeni wana na wakar jamba ngari yengao wa jeni baba nunsiyo kaende batina wa jeni shaa ikale lobo mwana Mkomori na joke mwana Mkomori wengeba nguhuzwembe nruinu ye muhindi nguhuzwembe nruinu abo baho wewe bo mwana Mkomori komesa karanzore lewe yakaeza barindi niye muhindi wo ya huzao juna la sukari hariali shiwi na majana mane mfano le juna la sukari lilabo mwana Mkomori ngawe nilova ngotwanzo huzezi wizili no awoli tso pasha melinzima wene ne muhindi wola yabo baho tsena bo mwana Mkomori bahazazi shinda welewe ukana tsina ukana rali shiwi baba hanu njo uhula mbahindwa rali shiwi na majana mane wewe hujamba ngwanzo huze shiwi na majana manane ngamjendo bashiwi na majana mane baze majana mane zabaki ngamjola mbendo nyindwa jena narikubaliane kwezi wazee watu mabani hatu mashababi mlone biashara harumu mji wezo moroni mwende mwakensi mjifikirilie bainu mwengoni mwe biashara ni yankiba ya ensi tsuba sauha dainu
zemaliza hensi nungarizini wajeni paraporo yabo wa Komori shawajau lazima rudiri rengezri niko wajeni hauko wajeni ila mbahindu inu yo mwana mkomori uloni yo yonde uloni muhindi oyo isa barindi ne muhinda tsingwanza uze ralmajahu zaura almajana maili we mwana mkomori utsingoze karale girila ralmajana marandaru badi abo bawe bo mbasa zimkomori bawengo ndendo na imira ya mtiti mira ya mtiti ngondendo nayi na banu yenu wakati mrusikiti halisi akalelo ino hindi wajabanu wajawabu waze magaze wanrungo endombi yo hamirondo no yabo Muhammad ile dukalila entomanti ngiyo bala entsohole ngiyo bala eshetungu gishobala shangare ndo bahe mhindi shizo pia dani mabahazazi wa Komori izwe kaundo mrendao na mshinde mwelewe ukana aminukana ye entsohole mai komande Japon ne muhindi yo ya komande da yo sabarinde niye muhindi ya tsingo uhuza junior la ntsohole la ralizi wizili we mwana mkomoro tsingo hanza uhuze ralizi wizili na majana mane yabo yomwengo ni mwesha sababisha batu rijuhao redwa rumwe muhindi na sizo karja johanza zemaliza haturi nikowa Komori amandasi hakezo ndabo eka spenga mwanao yankibaya hensinu kaitsi ukalelo yinunga mwanao heni ulo mwade gujuho harambiyo hende Dar es Salaam abo Dar es Salaam do waganye yankiba hensi lelo yinu haina mbarongo onsi pia mpaka do bonze ibanu lelo yinu boda ula kamna ushinda mwaka ansi mafikiri mbavi ya ukana narirengeze mali zenu rinike ripatse makomersa no ili makomersa ba ili wanansi ba watu jo parotabi singa amwelewa ukana amferi amanda yinu ya ukopande wae mafrano idaula ikaka mnaka ushinda lelo inu magize mafura na mtsotsa hawajeni wajo wani kale shirika lenu wendese au bake concurrence bam aminu kenge baka concurrence harmale shirika la hidrokarbiri kanja joka na wakati sodomba kabatsi mafura shazinu pia ndo kole nu shirika zima kaule shirika linu kalitsu turuku mapesa la hula mafura shanga la nzolere wa mafura lijeli kensili huze ngeli je parondane de la live yaba hela wa haruma ulimengu mwinge daule kaka mtushinda haruma masuala amanda anu na mtsahe wa jeni hauhena mrujo shinda mananga aminukanga wana wa Komori wenji wajo shinda wa undezi sima hizo washinde wadosi toke mafura wehuze mafura shake na ujokiri heni wakati ntsohole tawa bawali tawa mafura ya tawa daula kamsushindo renga kutazedwa mana hizo yawolelo ino ikarja banu ramba ukana daula na mkera dhibaze ndongo mrendao yemara nyatsi haki mtsambe ukana ngari rongwao nai mtsambe ukana ngasi wa jabari mtsambe ngasi wa jewiri bayo haki wangu mimi nrongowe akanyindo madhwamana sindo marahia yuwachi burije banu rishemezele danzila mtumwa Mungu ya ukatsi yake zabarinde ni heina mtswamaha watu wa mwezi wa Ramadhani wotso katabu tsoletawa shingoshitawa mafuraya tawa irewoshitawa no yabonga sina madhwamana wa daula abo dhwamana wahanyo nguonda hubi kwezi baba na besabanga manzo mdwamba kwezi yodesa mdwamba karturo ngwa kuvadabu udhwamana wahanyo nguonda hubi kwezi wanu zinusi uzamba ukaba udhwamana tside karavati udhwamana tsidele koti banga mwanao mimru marensi shanga monao vona rememba akoti ngotsofikiri mwanadamu awole suala kama uja mdori shangaza hakostwimu anafume umejama kansi mabakana riwe dhwamana waindi yanki bahati yurudandahu no ala kuli hali bwa Komori na mkiradhi baba zinde zao hoka kweli ya wanga mwanao kabatsi mafura yani lelo inunga bajoka ujira jali kabatsi hata ni wanga sina madhwamana haina usikungwa heo banwe fanya conference we rambio kana ngazikiriyo halafu waje na dhara utsalinu wadamba reme lingi obarini yani ni dhara undali bilini ewa ninga mwanzo imelikenda wange kwezi wa Komori wallahi ngamjuri sami ba karutsuju hatanga mwanao hatombaba hanurili yori lo harumatambu raba mbaya shaka ritsujwa radaza haukaya zendrongo wizo ngazinu konai zendrongo wizo ngazisikitishao sha zinu naziripare
bazi nundizo ni kuhambie maraiya kahera iye vanwe kale do inubo raiya usipareni hudaize haki zao zinuti za opposition raiya nga wene haki ya usopareni mkatradipe vo wahea kilo ansohole utsohiona lelo hate mafura yanu yafanyi hashe zingirishinu raiya nga wene haki ujuho reklame usopareni ufanye manifu ya ukati haki ya ukana lelunga mina daula eba no muso wangu damine daula inu hindi sha raiya we raiya kutwanza usepare nushemeze kutwanza kutina tambanongo shando kaukensi harumaudo udamba ukanango kozo werane dance banu kuna uparo hunrwanda azirawe jaju awashemeza wambango kozo kabana mrutso jondas ngarwende ya hospitali rae jaka hashemeza ukanango kozo haride dance ha sisi omweka tsina rifanyili wao shanga lazima rishemeze rambe budau ngarikuzao budaula shawutsa iyo haina mbaindu ijoktawa ranya hata ubambo mashishiyoni ha soholetawa hata ubamba gashilitawa hata ubamba enkuhitawa hata ubamba emafurayatawa hata ubamba ani basi abada ranya mkomori ujihansu kaya kuna udai bango jofungwa kuna udai bango jofuma mkaradhi bainsi haki linutsi shamba kwezi watukufu indensi hata ungengari parao na mkera adhibu madhoma na wadaula mwone haya mbagi mshekezeza hema bani hanyu walovonze mshekezeza huwa na nyanyu walovonze ibanu lelo inu hakika ya Mwenyezi Mungu kwezi SGG mtukufu bana fatihu baba na besenga manzo rudo mfwari yani re mtukuza chaka batsta ibanu lelo inu ngarutoka helewa na mnaje inu ya ukaya SGG he ibanu bufatihu kujakansi washinda waelewa ya ukanangare ndo haruma mwezi wa Ramadhani rifikirina mnaje hutunduna mnaje mafura ya do yabo waambie madho amana ukaya mafura ngajushinda yeneze wakazi ngajushinda kale lwenu kajashinda msuspande babu hambanrabo lelo yinu upare mabahazazi ingamonaoje wakazi ngajushinda wahundereo hata washinde wafungue hatetumuhise ngajushinda ekashihisa unde taratibu ya sancho kwa abo wambandrabo sha karchelewa hata o conseiller wao kwezi yabo conseiller wandu yindi conseiller wa conseiller atatsaino batwa tamba mafura yabo conseiller wao zinu mix paroza msharma hizo zinu paroza barangu hali rafato yeje ka conseiller kanga mweshela reportage tsaila ya hemaji ula vuvuni alafu le jimbo lido hezi wafate ngudo paroka conseiller baitfanye video tsaba abalaba mwa na mafardin salam taka wange kweswa tukufa komori karja kana madai njitso ka huja reberlie mbabire msubushiene ukarmwambia nukana inu wajibu to huja rudondra bahati wakati remsubushiani rimwambia nukana mbaba hanu rilio alhamdulillah zemfiyanga zihe yao akanga mwelewa kanayo tisawa kanga monawe mihono yangu eli lo minkudu inu yorangu hale yomidu awe akami utapala tifanya hazi sai nurango sikuna na ruha harumwe kazi mihono yangu tsawi rende hamashema wangenzi ndongo nyangu amana unu wade mana unutsuno mana mihanza kati jwa botasi jangalia amjihundro no wili ula ani vrema mi ukafrahani alafu tsai nuna jawa mihono yangu jokore rende hamashema ya no vrema ntindongo nyangu ebonge do hombaze duo mbaba hanu mralio mria kimnono Mwenyezi Mungu ajengliye rionendo harumwensi yenu Mwenyezi Mungu ajengliye rinike madhamana wajuka walezi harumwensi yenu Mwenyezi Mungu ajengliye ke wangu waelewe mwaha mwema wanyumeni ukando todwamba mwaha wanyumeni shabesha osodoja wekanata busha unu zinu za Mungu zonse pia yabonge hadani do tsumboshela ni marhaba menji Mwenyezi Mungu ajele komba banu mlio ngani wanono aranyire ze fami za hanyu rowa na hanyu yabonge na uboshela marhaba menji Mwenyezi Mungu ajele kumja membo ajua mitsami huli mjikaundo razalhania Mwenyezi Mungu ajele kengwa wanono mbabanu waliwe yabonge do humlahani hantosa za salamu na uboshela marhaba menji mwanama fardini baze darasa zao alhamdulillah ngazi jibao ndondo yabonge lutsifungucha Mwenyezi Mungu na ujanglie ya unike hatima njema Mwenyezi Mungu ajelekezo wambao ngarizishilia warmaze darasa banga aminukana yode de faida ya ilmu kamruha
yeleza mirongozi mru hashindi mru harenge fundo dzima amenukana mru haundu fadhila ra hunduniani roha Mwenyezi Mungu yabonge marhaba menji wanama wa chaîne libre de Comores habari za Comores asemsambeni Comores dunanuz Comores actualité na nezesiti mbali zikurenga ze live za watu zitsamba za wanawa Comores weshie zo kaundo zambao yabonge hatanda yabo tasijema la khairi nasi duhumlahani hezen to saza salamu za hangu nambe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh garjona na wakati wa sati ni kahlaka almauti argiza zejama pia salam ahsantun marhaba menji